Ah, sinod gumatang ti jellyfish na eh. Libre. Bigay kalat to eh. Nakatado na eh. Oh, sa ngabubo. Damumino sa ngabubo nga baraniti na amad gayam. Ulo-ulo mat gayam dito na eh. Dami kami scam dito bay-bay ah. Scam. Actually sir, kami agtarapok ko namin kami no ka sir ti ko para bangon. Kaya guwayat kami ti ana sir. Bale nadaklisan mo no kay soda sir. Lagyan ni soda ti bubo sa EJ pagyanan ti ikat ni sir lagyan ni EJ. Ngayon naman ko lang video day parang ikat dan sir at madabag kami ti sintak ni iti DJ pagkalap ni di. Masansan sir, ti pa nakakita yung tijal jellyfish. Paano sir, adada talaga tayong agad daiso na sir. Tapos agpukaw tupad lang sir. Okay. Sir, dagito yung jellyfish, nabudo ba? Ngamin mo ka, di kita jellyfish meat lang sir nga may nainayon kinya daiso day dadano ka nabudo di maamo no gigamamida kasi ite mo mila ta nagpapada ng sabasabali ta siguro ti kwa. Same dala nga jellyfish nga madada sa bali nga kwada. May nainayon nga sa bali. Okay. So gapo iti dayto sir anati imbaga ti DA or menro kada kayo sir. So para sir ako iti anada sir. Ako pwede bagbagada sir. Ako iti sir bagbalata sir. Okay. Sir agpay so kadi nga napampay iti kadardaratan dagitoy jellyfish. Akas nakita pa kadagiti sa bali a video. Ay naisangat na or sir dito ta pa nakaalamin isangat ta tatan inikat da jay ta may subli naman lang di bye sir. Handabot ka na tayo sir dagatay adjay antay igit ti bye. Siyempre nga na tayo di sir balik ka ikat dalang no kay jay pagpagalaan mi di sir. Jay pagyarantikan no ka. Okay. Di dalo yung isuda nga iba betay. Okay. Sa anat pamatiyo at tagapagudpod no apay adadagiti kakastoy nga jellyfish nga nakadado. Da kami nga tagapagudpod sir kas lang da kami no kayan ana nga sumangbay nga dungaygan. Kas jay ti ko na sir. Buko di jellyfish no kan sir kaduan na kami sir gat umaduno kamot tila mo city apo bye tayo sir. Nama sir garod or namnamaen nyo nga umadunton iti ikan dita akabaybayan ti pagudpod ken ana dagiti nga ikan sir no kwa nga makalkalapan nyo. Aduno na klase-klase no sir. Mataan kasya, baraniti, tapos tulingan kasya sir. Okay. So lastly sir, anamot iti makunamon kadagitay agbiboy irata kang rona na kadagitay nakakita nga ingit ado dagitoy jellyfish sir iti pagudpod. Bakit kita dati kasya bakit kita dati kasya sir gatanda nga agad nga gargarawen no awan iti sapat nga kaalaman data amangan no dami tipon nga sa bali nga species mat lang nga jellyfish ket mapuduan na no ka sir. Daytoy adamag, ket isagsagot kada kayo ni Mrs. Aida Ganuti si Alexander ti Hawaii, ken Jasmine Salohalo iti Barangay 20, San Pablo, San Nicolas. RVHA Car Rentals.